ate abanyantari babo yabo abanyantari nati mwoko bonge watu ateretu tano gusento bombe abantu bakora amandamano ari nyantari abanyantari babo abantu bakworo tano gusente ya serikali ene mo wonde byo nyantari mo kagege serikali ene mai diba mo kagege abantu engotemaiga naendekera okukwana taisegi asesa asesei nekerengo yesegi yesesa asesei esege kwenye wanande asa amani ya Yesu Kristo naende kwenye buwande. The only sad part of this is that since the incident of South Mugabe, nothing has happened. The national government cannot see, cannot smell, cannot talk of any evil. Abantu abito ntaitenda sabe ni mwokoba defense ya ito nabarai tugane tyo moreno. Tigambo bali mwacha mwesipiga iga ntaitenda sabe ndoro soko mutu ibara sama sabaino. Tigango ndorega bali muora sabe nga biamono Nyasaye abe nainwe biamono Nyasaye. Asante sana gavana. Biamono aboko bananje mukamye atwa pressure yatotore ndewono biriye ga na byare ndetse kurangirira